Tokom krize izazvane koronavirusom, medijski djelatnici u Bosni i Hercegovini su se suočili sa brojnim problemima, poput onemogućavanja pristupa konferencijama za medije preko uskraćivanja informacija do gubitka posla. Potaknuti otkazima koje su dobile njihove kolege, mnogi su otkrili da im mjesecima unazad nisu uplaćeni doprinosi, što je dodatni problem jer ukoliko bi dobili otkaz, ne bi imali pravo na novčanu naknadu za nezaposlene. Postoje istraživanja koje pokazuju da u Bosni i Hercegovini čak 30 do 40% medijskih djelatnika radi na crno, na ugovore na određeno vrijeme ili bez ugovora, a takvu situaciju ne prijavljuju iz straha od gubitka posla. Oni koji pristaju na takvu poziciju kažu da su im prilikom zaposlenja nejasno formulisana radna prava, da poslodavci vode računa isključivo o finansijskim efektima i da su skloni nepotizmu prilikom zapošljavanja, ali i da su institucije koje bi trebale kontrolisati primjenu zakona o radu neefikasne. Tako su rad na crno, zloupotreba ugovora na određeno vrijeme, neplaćen prekovremeni rad, rad vikendom, male plate ili isplata dijela ili cijele plate na ruke najčešći primjeri kršenja radnih prava novinara. Pritom, ne smijemo zaboraviti da rad na crno onemogućava liječenje, a neplaćanje penzionog staža se u godinama pred penziju pokaže kao nerješiv problem. Inače, istraživanja američkih agencija koje se bave procjenom rizika na poslu pokazuju da je novinarstvo već godinama na vrhu liste 10 najstresnijih zanimanja. Konstantan rad pod pritiskom rokova, materijalna nesigurnost, nerijetko politički pritisci i fizička opasnost uslijed izvještavanja o prirodnim katastrofama, političkim protestima i ratnim sukobima, često bez osiguranja i treninga, svakodnevnica su mnogih medijskih radnika. Uz to, mnoge medijske kuće ukidaju brojna radna mjesta i koristeći nove tehnologije, zadatke fotografa, kamermana, lektora, webmastera i sl. Prebacuju na novinare bez dodatnih plaćanja. Studija koju je provela Evropska unija pokazuje da je audio-vizualni sektor sve više okarakterisan netipičnim ugovorima poput samozapošljavanja, ugovora na nepuno radno vrijeme, te rada preko agencije za privremeno zapošljavanje. Svi ili gotovo svi tako angažovani imaju niže plate i manja prava, a njihovi radni sati i godišnji odmori nisu dovoljno definisani. Podaci Evropske federacije novinara pokazuju da će se broj slobodnih samozaposlenih novinara stalno povećavati. Zapravo, prekarijat u novinarstvu postaje sve češća pojava, pa su nekim evropskim zemljama zaposlenima na određeno i po kratkoročnim ugovorima omogućili da traže povlastice za nezaposlene. Istovremeno, američka istraživanja su pokazala da novinari gube posao 3 puta češće od zaposlenih u drugim oblastima djelovanja, a često i sami u potrazi za stabilnošću, sigurnošću i većim primanjima napuštaju profesiju i sele u druge oblasti djelovanja poput odnosa sa javnošću. Medijski djelatnici u Bosni i Hercegovini često kažu da nisu upoznati sa svojim radnim pravima koja proizilaze iz zakona o radu i drugih propisa, a zapravo ne znaju da imaju sva prava kao i radnici u drugim oblastima djelovanja. Dakle, osim prava na rad i redovne plate, imaju pravo na doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, koji su obaveza poslodavca, pravo na naknadu za godišnji odmor ili regres, pravo na naknadu za javni prijevoz, pravo na dnevni, sedmični ili godišnji odmor, pravo na slobodu sindikalnog organizovanja i kolektivno pregovaranje, te socijalni dijalog sa poslodavcem uz posredovanje izabranih predstavnika, sindikata ili udruženja novinara, te pravo na štrajk i druge zakonom propisane oblike izražavanja radničkog nezadovoljstva. Ova prava su ista za medijske zaposlenike u privatnom i javnom sektoru. No, ono što su inspektori u Bosni i Hercegovini često nalazili u medijskim redakcijama jeste nepriznavanje prava na stimulaciju i drugih materijalnih prava poput regresa i doprinosa, neispunjavanje uslova radnog mjesta pojedinih radnika, uskraćivanje prava na dnevni odmor, neprihvatljiv raspored radnog vremena i opisa poslova i sl. Da se ovi nalazi ne bi ponavljali ili da bi ih bilo što manje, evo male IMEP-ove edukacije. Zakoni i akti koji uređuju zaštitu radnih prava novinara u Bosni i Hercegovini su zakoni o radu sa odobrenim međunarodnim propisima, zakoni o štrajku, krivični zakoni, statut preduzeća u kom su medijski djelatnici zaposleni, pravilnik kompanije sa sistematizacijom radnih mjesta. U Republici Srpskoj zakoni o vijeću ili savjetu zaposlenika RS-a te kolektivni ugovori, ako bi ga imali. Ali idemo redom. Medijski djelatnici prilikom zasnivanja radnog odnosa moraju potpisati ugovor o radu. To predstavlja pravni temelj za uspostavljanje radnog odnosa. Ugovor moraju zaključiti u pisanoj formi i to na određeno ili neodređeno vrijeme prije nego stupe na posao.
Ako zaposlenik stupi na posao bez potpisanog ugovora ili ako u ugovoru nije precizirano na koji period je zaposlen, smatra se da je zaposlen na neodređeno. Puno radno vrijeme zaposlenika iznosi 40 sati ili časova sedmično, s tim da izuzetno može biti 36 časova, ali ne manje. Poslodavac u slučaju neplaniranog privremenog smanjenja obima poslova uz konsultacije sa sindikatom ili savjetom radnika može zaposlenike uputiti na plaćeno odsustvo ili čekanje i za to vrijeme u obavezi da mu isplati naknadu plate u visini od najmanje 50% prosječne plate ostvarene u prethodna 3 mjeseca. Ugovor o radu na određeno vrijeme medijski djelatnici mogu zaključiti u Federaciji Bosne i Hercegovine na 3 godine, a u Republici Srpskoj na 2. Istekom roka od 3, odnosno 2 godine, ugovor na određeno vrijeme prerasta u ugovor na neodređeno vrijeme pod uslovom da kolektivni ugovor, opet ako postoji, nije drugačije odredio. Izuzetak kod ovog je rad na projektu čije je trajanje unaprijed određeno, tada barem u Federaciji BiH mogu sklopiti ugovor na određeno na duže od 2 godine do završetka projekta, ali najduže 60 mjeseci. Ugovor o radu se može sklopiti i za nepuno radno vrijeme i pritom pojedinac ili pojedinka mogu sklopiti više takvih ugovora kako bi ostvarili puno radno vrijeme. Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova zaključujemo tokom 1 godine na ne duže od 90 dana u Republici Srpskoj i na ne duže od 60 dana u Federaciji BiH. U ugovoru mora biti precizirano koje poslove angažirani honorarni saradnik obavlja. Ugovor o djelu zaključujemo za povremene i privremene poslove i to u RS-u na maksimalno 90 dana tokom 1 godine, a u Federaciji Bosne i Hercegovine na 60 dana. Probni rad je moguće zasnovati u RS-u na maksimalno 3 mjeseca sa mogućnošću produženja za još 3, a u Federaciji BiH na maksimalno 6 mjeseci, s tim u ovakvom ugovornom odnosu poslodavac ima obavezu da otkaz najavi maksimalno 7 dana prije raskida ugovora. Prekovremeni rad bi trebao biti prihvatljiv samo u određenim slučajevima, kao što su elementarne nepogode, požari i sl. Ili zbog posebnog povećanja obima posla ili na zahtjev poslodavca i uvijek mora biti plaćen više nego rad ostvaren u redovitom radnom vremenu. Entitetski zakoni o radu definišu maksimalni dozvoljeni broj prekovremenih sati tokom dana, sedmice ili godine, ali ukoliko zaposlenik 3 sedmice uzastopno ili 10 sedmica tokom godine radi prekovremeno, to poslodavac mora prijaviti inspekciji. Zaposlenici imaju pravo na godišnji odmor u skladu sa godinama radnog staža i mogu ga koristiti u 2 dijela. Prvi dio koriste bez prekida u trajanju od najmanje 12 radnih dana u toku kalendarske godine, a drugi dio najkasnije do 30. juna naredne godine. Zaposlenik može koristiti 1 dan godišnjeg odmora kad god želi, s tim da poslodavca obavijesti najmanje 3 dana unaprijed, može se odreći prava na godišnji odmor i ne može ga prenositi u narednu godinu. Volonterski angažman pojedinci i pojedinke uglavnom prihvataju tokom studija, ali i tu postoji razlike između dugotrajnog i kratkotrajnog volontiranja koje su regulisane Entitetskim zakonom o volontiranju. Pripravnik je onaj ko prvi put zasniva radni odnos u određenom zanimanju za koje se školovao radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad. Pripravnici potpisuju ugovor sa poslodavcem na određeno vrijeme do godinu dana. Iskustva medijskih djelatnika pokazuju da poslodavci često krše zakonom propisano vrijeme trajanja ugovora kao izgovor za izbjegavanje trajnog zapošljavanja. Medijski djelatnici mogu od inspekcije rada tražiti zaštitu svojih radnih prava u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od dana saznanja za povredu prava, ali najkasnije u toku od 90 dana. U istom roku mogu podnijeti i tužbu nadležnom sudu. Neplaćanje doprinosa, koje je najčešće povreda prava radnika, novinari ili sindikati mogu prijaviti nadležnoj inspekciji. Prijavu inspekciji rada u ime zaposlenika može podnijeti i linija za pomoć novinarima. Povreda na radu, bolest ili profesionalna bolest ne mogu štetno uticati na ostvarivanje prava radnika iz radnog odnosa. Ukoliko je neko uslijed bolesti spriječen da obavlja posao za koji je angažovan, poslodavac ga može rasporediti na druge poslove prema njegovoj stručnoj spremi i radnim sposobnostima, a ako za to ne postoje uslovi, otkaz mu može dati tek nakon provedenih konsultacija sa vijećem zaposlenika. Ne treba zaboraviti da prilikom raskida ugovora o radu koji je bio potpisan na neodređeno vrijeme, ako ste radili najmanje 2 godine bez prekida i ako niste prekršili obaveze iz radnog odnosa ili ugovora o radu, medijski djelatnici imaju pravo na otpremninu u iznosu koja se određuje u zavisnosti od dužine neprekidnog trajanja radnog odnosa s tim poslodavcem.
O vanjskim pritiscima na medijske djelatnike često govorimo, ali se rijetko sjetimo takozvanih unutrašnjih pritisaka. Naime, novinari su često izloženi mobingu ili psihološkom zlostavljanju koje nekada provode kolege, ali najčešće poslodavac ili direktni pretpostavljeni. Mobing jeste teško dokaziv, ali je bitno znati da novinari mobing mogu prijaviti sindikalnoj organizaciji, udruženjima novinara ili liniji za pomoć novinarima BiH, a u RS-u i inspekciji rada. Također mogu pokrenuti sudski spor, obratiti se Ombudsmanu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, koji su praktično centralna institucija nadležna za zaštitu od diskriminacije, što mobing zapravo jeste. Žene su često u medijskom poslu diskriminisane, a na neka radna mjesta nisu angažovane zbog svojih vještina i sposobnosti, nego zbog fizičkog izgleda. Razgovori za posao su često puni privatnih pitanja o trudnoći, bračnom statusu i željama, a kada dobiju posao često se susreću sa staklenim stropom, potplaćenošću, ugovorima na nepuno radno vrijeme, nemoralnim ponudama i sl. Posebno osjetljivo pitanje je trudnoće, jer poslodavac nerijetko odbija zaposliti ženu zbog moguće trudnoće, daju otkaz tokom trudnoće ili porodiljama onemogućavaju da koriste porodiljski dopust. Poslodavac ne može odbiti da primi u radni odnos ženu zbog toga što je trudna, niti joj može otkazati ugovor o radu zbog trudnoće ili zbog toga što žena koristi porodiljsko odsustvo. Ukoliko bi se nešto takvo desilo, novinarke se mogu obratiti nadležnoj inspekciji rada, sindikatu ako postoji, ili podnijeti tužbu nadležnom sudu radi zaštite svojih prava. Istovremeno, trudnice i majke djece mlađe od 3 godine, kao i samohrani roditelj, usvojitelj sa djetetom do 6 godina mogu raditi prekovremeno samo ako daju pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku. Osim toga, jedan od roditelja djeteta sa težim smetnjama u razvoju ima pravo da radi pola punog radnog vremena. Dakle, pravna zaštita postoji, s tim da je nedovoljno raširena svijest o radnim pravima žena. I još malo o sindikatu. Prema Zakonom o radu, zaposlenici imaju pravo da se organizuju sindikate i poslodavac nema pravo da im to zabrani ili da ih na bilo koji način ograničava u tome. Medijski djelatnici u Bosni i Hercegovini nemaju svoj zaseban sindikat. Neki se nisu organizovali jer se ta ideja ne sviđa njihovim poslodavcima, neki ne želi da im se zamjeri ili se plaše, a ima i onih koji to ne smatraju dovoljno bitnim. No, u Evropi i svijetu sindikati takozvanih tradicionalnih medija sve češće prihvataju novinare i novinarke angažovane u digitalnim medijima, koji su mahom zaposleni honorarno, freelance i prekarni, i potrebna im je zaštita. Od evropskih sindikalnih aktivista u sektoru medijskih djelatnika možete čuti da svako radno mjesto treba sindikat i da je sindikat jedini pravi mehanizam koji omogućava predstavljanje interesa radnika u kompaniji, te jedini stvarni način da radnici pregovaraju kao grupa umjesto kao gomila odvojenih nemoćnih jedinica. Podaci Sindikata medija i grafičara Republike Srpske govore da se prava novinara češće i u većoj mjeri krše tamo gdje radnici nisu sindikalno organizovani i gdje nemaju mogućnost da se zajednički bore za ostvarivanje svojih prava. Ne želeći širiti paniku i strah, podsjećamo da posljednjih godina razna evropska istraživanja, kao i ankete među članicama Evropske federacije novinara, pokazuju da u novinarstvu jačaju trendovi koji nagovještavaju propadanje profesije. Razlozi su ponajprije pad dohotka od profesije, stagnirajući dohodci i naknade, rušenje cijene rada, manji broj povlastica i neplaćeni prekovremeni rad, pogoršavanje radnih uslova, povećanje obima posla, poslovnog tempa i zahtjevnih vještina, otpuštanja i nejasnih uredničkih politika, pojava novih oblika radnih odnosa, neredovni, nepredvidljivi i kratkoročni poslovni angažmani poput outsourcinga, kratkoročnih ugovora, ugovora preko agencije za privremeno zapošljavanje itd., te nejasni ugovori, nedovoljno precizirani opisi poslova, spajanje novinarskih i tehničkih djelatnosti. U ovakvom ambijentu sindikati i bolji zakoni su itekako potrebni, ali ovo je tek usput i za razmišljanje. Sretno! Ovo je USAID-ov program koji implementiraju Centar za promociju civilnog društva i Otvorena mreža.